Pozdrav svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Prije nego što počnemo sa videom, zamolio bih sve ljude koji gledaju da se subscribe-aju i da se označe na ono malo zvonce da dobiju notifikaciju svaki put kada objavim video. Ostavite like, ako imate neko mišljenje, upišite ga u komentar. Hvala. Evo već mjesec dana izbjegavam da snimim ovaj video zbog ljudi s kojima živim ovdje u kvartu. A nisam znao ni odakle da počnem, pravo da vam kažem, a da se neko ne uvrijedi, znaš. Ali neki dan je kapnula kap i prelila je čašu i sad moram da naružim sve koji su krivi. Ajmo od početka. Znači u moje vrijeme, kad sam ja imao jedno 15 godina, znači bila je jedna organizacija po imenu Alter Art i ta organizacija je bukvalno sklanjala sve mlade adolescente s ulici. Znači roditelji nisu morali ulagati nešto previše vremena u naš odgoj. Zato što su to organizaciji bili zaposleni ljudi koji su svojim primjerima odgajali djecu u nešto lijepo. Lijep odgoj je bio, baš lijep odgoj. Zato niko od moje generacije nije odrastao u isfrustriranog nacionalistu koji iz sve te neke svoje frustracije će doći na dječje igralište i demolirati ga. U toj organizaciji s čim god si htjeo da se baviš kao jedan omladinac, imao si neku ideju, dovoljno je bilo da odeš kod direktora organizacije i da mu saopštiš svoju ideju. I onda bi se on potrudio da ti nabavi sve to da ti počneš razvijati svoj talent i da ostvariš tu ideju, da napreduješ. Ali danas tog više nema, jer nacionalističkim strankama jednostavno nije odgovaralo da se djeca svi nacionalnosti druže skupa i da odrastaju u ljude koji su sposobni da dođu do sopstvenog mišljenja. Jednostavno im nije odgovaralo da ta djeca odrastu u ljude kojima ne možete isprat mozak, koje ne možete zastrašiti predzbornom kampanjom u kojom ćete zveckat oružje i huškat na rat, huškat na mržnju. Drugim riječima, to su danas ljudi koji su odrasli u normalne ljude. I nažalost napustili su Bosnu i Hercegovinu. I još uvijek napuštaju. A mi danas imamo djecu koja radi ovo sad što ću vam ja prikazati. Mislim, to je premalo uloženog vremena u vaše dijete. Fali zipline. Guma se nalazi tu umjesto na svom mjestu. Klupa demolirana, kanta za smeće demolirana. Evo vidite gdje se tu nalazi. Ispred solitera. Dva. Ovo je u redu. Ovdje fali ljuljačke koji su bile na gumama. Za divno čudo, ove klupe su ostale još uvijek čitave. To je to igralište.
Od ovakve djece sutra možete očekivati da vam ulijeću u stanove i da vam otimaju. Jer ako Bosna nastavi ovim putem, mi ćemo biti siromašniji nego danas. Bićemo siromašniji za čitavu generaciju. Sad ja vas pitam, roditelji, kakav je to odgoj? Odakle su došla ova djeca koja su demolirala igralište? Danas nema Alter Arta da vam odgaja djecu. Danas nema Alter Arta da im usadi moralnu vertikalu. Uložite malo više vremena u odgoj vaše djece da vam ih policija ne bi odgajala kad napuni 18. Ko će nadoknaditi štetu koju je vaše dijete napravilo na ovom igralištu? Moje dijete se tu više ne može igrati zbog vašeg djeteta. Izađite malo iz kladionica i umjesto u bingo uložite pare u odgoj svog djeteta. Kupite mu nešto da ne izlazi iz kuće isfrustriran, da ne kida lance sa ljuljački, da ne bude divljak, živi u gradu. To igralište je naše, a ne samo vaše. Toliko. Ćao.